Isane yo tapa isa o yo ikase o mondo aiwange ito tsaro Chipa aembe anenge ambe ujungwe maimeo embenwe gowa se eklesia pa amondo aiwange iegenayo chiajine chipa aiwatege aembe aiwatenge ayo nahureo Adam Shima baneti amukengemi piliyo Yangene Nzabe Kone Mosana Mhana Maodu Uembanage Idonu Namo Kwave Au Pristina Ma Kongane Uneha Iwangena Ipirengala Kenemo Emeya Iyu Eseivo Ikendune Te alo ave ma jijingi wo venene sima esha severa sima se shate se sonene ondo te wase kashami Kashamivo Oseya Andu te wase Uhembanage Usenegene
naga mawana untwe to wase Yesu Kristo adoshima omime ukevangi makeshima mamchivi ushagbashima akengi yase ushachi wase kimbite na utarunja yada yala mahawabena ajala nyayo amlo wase ute ushobyo la kera baka onyongo mbapasika kake onyongo mba isango wayongo uwalumimite uwawambeana ate ambusehinda abananjijijene katombo uheme ute asembatsuwa baye baye serae udunwe abekepa Igipiti kera mabeka shatarenya sheteko uwawo jene katombo bozenda ime ishobyokera Shaitya ki usujene katombo paremba Kristo bananjiji abamlomba bombata majungweni shobyo shatachi maegenjekpa buze avekengerasia mambuzo vea uchiana jene katombo Kristo heme upepe mbapolo soko mamo shetarumba kwende shamebe jene mawase maluanjaga tapase gayo iko wayo shabese ayo hidenjime biliyo do shemawo kandu walon jea
shobyo imimi ihangi iadam ikristu avici shakunala ibyo insanyo izo ao pa o eba ma ivi ai engenchine tombo tse amimije boye lombo tse bokan ofashi maywa ikristo mo shihadela katombo inge kwambo menenge boa wange eka tetana boa enge ma boa I amsa yo jene tambombo se tumbone zindatwa obiokera namba vigbe lasho mangazongwembe zindayokera tavi mzoma ngwamba oda hetu mbogerasiane chiatere lama kendune iyo na kuyuese kuwaikie yuwaie kwesi awo uhembate ane pahegeyo sefa yuese itaki imango usuni uta shachi uchiviri ondo usunyambo ipake uwe wa ugbe kule shamsambe uywange ugala gati yangu se shamsu utu uiyo inando shaoma uywange injane tombote amimije bombozo akatatu matama mlo aondo ao machene na tere seza
ese ikendo ekase aichivire tiyone maipiga uhemba ime itumbone ngoi ekakwa uhumadona mazoai be aywange itatu nombo usune uyeza shai pepe shamya ipepe imiga Kristo wa wo adu shiviku aywange na ibe shaumache mahaloma matazaza abe mayange gala amen. Anima mia Dominum, et exultavit Spiritus meus, in Deo salutari meum, via respexit humilitate mansis mesure, et cinim exopiata medis